Enyumre no nsia abogana de shimama mamuni na dwuma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM Sabrasun. Eyensema odresi o mamuni esi adwana enyumre yi. Ye de ba besum se enyumre no nsia akan kase ensema odre de nam no. De obetie bi ene se. Endi samonyoko ni bi dia tudwa se oman ye paniye pa. Gise NPP amonyoko no. Womo pom mpanimfo bi a wo party mu na womo pe womo mu adwene ya mo no. Ayesa pa de sikasem no yentum nda. Na sanso ana empepam no kaso so for sikasem to tuya so no nyafo kinofori ata na so ya she atese enya agro na yese emrase badwafo bi mo do MPP amanyeko no asori ye no opanyini bi so no de businessman dade no wadie wo so sori gira asanka asam no obepen pharmacy bi na so ya makwan abato komisade adisade akoto Ghana mrashe bidwafie senka baya wo mo makwan no wo mo njintum na Ghana kade nyina so ade ade beto aba ewo mamu eno nam so ma endis fonso abeya no se dabi na sanso no panyina no ya na sebadwani de ma de hwomo ya pie kushegu abato mpesua so ade atodwa kire mu se na nado da kwa akufo ado de Ghana fo kabi na ya kabai eno de Ghana fo Environmental Protection Agency wo na hwese abonten beti kama wo sanso hwa se dede basa hunni mfazo bia no eso nkoso wo tese Woma sore pan womo che Jesus Christ oba de etoso mienu ti wo a wo ye dede hunu no gina ye na ayefra go ne bo na egusu a ekosoro na Ghana fo bi ni mu bo mo hune tituru pan ne asenkafo no wonmo mu different go no wudwa no ede emu nkyere mu de abadwa so de nti afra go ne bo no ekonanim ensam ni weyi ene avofo bi ne ade ba besum se enwumro no nsia akan kase na eyenyuma ko bi adaroma na ebo aso yasene e wosika famu Jubilee Hospital Alhaji Hankuri Enterprise Ahenkan 93.3 FM Marketing Department NFI na sanso ana Bempoma Plaza Hotel enso asoye na sene Ochima Development Association tuamu bi wase Ochima ya hwama ne nsai ya kire nwa boma putunyuma enso abase wadre ebebuo ye dwumadi akwaso wa Ahenkan 93.3 FM kasafidie so na dwumadi odu hushema obesua de bebre akan kasa na yatoto egu no obesua bebre na tede bebre so ewom ebre sevat mebenya tobase ni agebra ni acheche ni nyina mu adiama akwa bafa so a obetimi etu anamonado ho ahyehye mu me ba to de echo Facebook Live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM and empotamu yansem ne monte de edoso pan di kan di tie tifo ade nchegu ono mo ne Ahenkan fama ana fafa 0594 841044 0594 841044 just message and a WhatsApp me din di kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan afi nsam ni nkyeremu anin fiti ase ne nansa na no information centers babra dunum efa kase ne live Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Ewrade na ye Information Center Achim Apreku Gode waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewo Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame ne hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida so ne Awrade Prince of Peace ewa Strase Somwa Heba Information Center so asom se twitwe ewo Achim da Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewo Achim anyinase Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrase Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye
Nanapia Information Center, Dai Kingdom Come, a police level, a Sioko Jama no Bonomantemu, a Tuapa Information Center. Yada was say Brana Afe, Yade Yan Abua for more Admabua Miatre and Sammu, Adia Quagana in joining in Casa Musu, Yadom somebody ama one Afe Patakra, na Ewasim and Samano, Emunchrimu Eni. Yes, and Samano Asiania the more conquer Bupuni Mantemu, Yadru way, I am Raseba Gafia and Yadia near Enso Achere. Now, one Raseba Gafia no Ubo Remwa, Dom Tata one Anodani, Mechara majority leader. Ayon Monya force HMS Abos, Wanukroya. Where Swafon and Sham Raseba Gafia Jumadian and Totria Eswa, Minister for Parliamentary Affairs, Okopema Santimantemwa, Swami Abatuan Pesias, Wano and the Swamana Musoso, our Raseba Gafia. Now, opinion in Sembebre. Edi atudwa echere musese Ghana fo bekaya ania na watwe atwam no eno be ya asama je ne ho mena pa ne nyina ne se MPP amanyoku a wonom ebu oye oman yi no wonom la se badwafo bi ni mu amododo oye maako aduo watwe 80 wonom soli gira oman na mo so waka aka kire Ghana fo aka kire eye na nado danko akufo ado mo akasa aban man panyini aka kire ni prenye fa se osoafo a wayi no se wo hwes kasanto to ya eso no nunyamfo akinofori ata wo ma no wo maten se de no masibi ko no eno ma jinsemu be ma be ye bi na so ama ye ni nyina te be ya e kana na do danko akufo ado ko nyini firi sa asoye wo no mo wo mo kura de no mo kyase nyo no nko a wone na pamfo binim atise orua adu bo ahene ano no so eye minister for state e wo finance ministry wo no mo adu bo ahene no oso mo nyina ye nyu mo firi ho esa so mo nyina emwa na sansem we ya amrase badwafo no binim ade betu dwai ana onmanyafo se HMS Abosu majority leader onso wona hwe mo nyina so wo ba bonten de betu dwa kire mu se oh adwobra o na omusiesie fom onwo mo de nsema no no ma do agu akwa so ogidie se ebetumi aboati na ono wane mra hyebadwafo no omunya toboase na opanyini kyesa wo abra sa asem we asore ya pe ana opanyini bi wo no ma onpe so bebo ni din na sa opanyini no kire se wo ye obi ase ba ni gadie mu a wa bin ye pa wo ye business takum na ontutu na namon ebam na sebedwafie onom se ekohia sam na sebedwafo maako aye adwowoto ya wonom sole se empam onimonyafo akinofori ata no ekohia wonom na onom adinkita ho abusabuso omo ensem bi na ekomu nyina hunu kwa mbefa so a ometimi asiginaye na so aye edom kasia na no dani onimonyafo aye HMS Abosu ejere mu se enya de asem na sebedwafo no ete ase de ma opanyini no na oso wono asa abre na aye sa business takum yi eba ye no no oni sa eye bia ye wono ma na opanyin no ewo ni bi na oba na obeteye se yase wo businessman bi ba ye na kwasem na sebedwafo no mra no ono mu nyina fa adwene na kwa mu sebuso mu sensem na oso wo hwe mu sesa businessman no bia wonye kromani onfiri Ghana ha na ba bia ofiri no so timi sa ne ho bon wo pa wagidi kase na eye ne ya bebre se sa no baba ye no na se sa kitawudie no antimi ankoso na wase wodinani bedi akire na sa owura no akwa hwe no ba bibiala wo hye bia bon bia akwa mu bia akwa hwe no na wagini nim die ene na kwanche se so bi be sore afiri bia ye wo agya na dwumade ato wonom se odi nsem bia ti se yachi no na timi se panyin no onse bebre a opese wo sane mu adigu wonom anu nti won bedi opanyin na chi na o mahunu omu na ensema wodo a opese ode to omani mu nyina no omu di beto aye ode to omani mu a omu zo nsisi aye Ghana fo aso ewo ho. I'm told from authority that some businessman came here and tried to do something. He's a businessman that I know. Honestly, I've not spoken with him ever since I heard that matter. And I don't want to cite him here. But I've not spoken with him. I was told that he came here and tried to mediate in his own way what he thinks the problem is, and is a wealthy businessman that people know. But he was repelled by the people and he was told to not to involve himself, so he went away. So that's all that I've heard. I don't know of any other thing. I want to talk to that man and know his motive. But I mean, people could also be indulging in speculation. So we want to hear him to see what it is. Did they come here? What did they come with? Any inducement? What was the motivation? Not having heard him, I don't want to prejudge. And your opinion is so basi odini lem. Ai wan basi onu abebo ni tirim ana abebo ni sire maka asem bia na afie be wi akire no akwa ye ho ha eto onu abo moden e ka aka nani tutu nani ahwe ba bia e ya sa business ta akumi wo hye no na kodi kita wo wi ade wo bia no
obema Ghana for aso ate opanyina wote ni nkan wono ana mrahye badwam wada dom tetete wono mu anu mekire majority leader eno no wono kro ya ayo soafo no ana hye eye mrahye badwafie adwumade ntoto yeso Minister for Parliamentary Affairs ana wosaye mrahye badwani a wosi adehia no ma omo eye Swami Abato empesua so na mu mrahye badwafie onimonyafo osai chemensa bonsu na no si yape ana dom kuma no so ba no dani yo yamra chef Johnny Momanfo Watermale South abeto ampeso so orumnyafo Haluna Idrisu ene National Democratic Congress NDC amanyoko no ya wo ma chanso de eye nsuo eyi chinie ya osi nsuo to awiabo apetampe tingensuo ye ya aye kwase abefo yi kana odi na ma honte hwe amanga eno mo chese wo mo kasa na wo ma sem nina ne se Abato Commission edisusu ya bato Ghana mrahye befie eno no fa constitutional instrument CI no won person yen sakre wom na ye gina ka Ghana card ne nko aso ede yen krata ye betumi dia ye voters register ye de beto aba e wa afimpinu ne adonu nan na no enenne mrahye befie onumnyafo hari na drusu eni endi samanyoko no wom wie no mo fezem jofo njemu se wo mo to nkrama Ghana parliament se wo munya botre nya domba penenne apene china ama CI no sansusu na Abato Commission dia ba se emfa Ghana card ne nko a enye nyina so de be new voters register ne de atoaba e 2024 no oso mo mpre Abato eyi mrahye befie nya botransa wo munya botre empempre de wo mo fanto no mansa die nti onum nyamfo hari na Idrisu kasa ene endi samonyoko ne kasa ne se wo se wo mo ditum ne de Ghana card ne nko anye nyina so a Ghana fo pempem na ntumi ntoaba esanso manfo dodo na nya Ghana card ne bi eba ne san na wo mamra ne makwan se wo betumi atoaba se oman mapa a wonya finhyadu wotwe no na ya mo antoaba na esa ne etiamna esanso ne ya hadwen ya kobi akonode ahye eba ne sanso hadwen papa enu nti ene wo mo yese mo ntwen azam na onimnyafo ari na du se empo oman ene Abato Commission wo mo panie na sadwen po mo timu pa ko mo nkasa Ghana card nko ne nyina so de beto aba no ezan say ye wo passport wo no mo ene nyoma do bebre betumi de aye nyina so a ye de be new voters register eno so kra obi afa na so hwe so tumi sampa ni pei ye ni na du fo Ghana ye ni na di banku akpele agbelema ye ni na die na so wo se Ghana card nko de ba ne san na se ya yi mu onimnyamfo hari na dru se ebiem wo mo fa si ane nto no mansa esan se wo mo ni mpenufo bi to robi ekwa kodinsa woso ansana enye nonko amanyo kwa awdo wa Ghana ni na ketwa na nkese ni na endis fonso kan no wo mo ni mu mpenufo kwa kodinsa woso afi wo mo wia na wo mo di emu nsem ni na so abegbo Ghana fo ni na se ebo di Abato Commission di aba parliament ni se CI no wo mo pese ye gina Ghana card no so nko a edie new voters register ne de akwa akoto aba timujutum anamu nyintum so zin prempren die ansana weni na bekoso no mrahye befie enya botre. We are concerned that we have a duty to preserve our democracy and to protect and ensure the respect for fundamental human rights and freedoms, including the right to vote. And we are convinced that the disparity and discrepancies in data between the National Identification Authority and the Electoral Commission of Ghana may give cause to the enjoyment and upholding of the fundamental right to vote. So we are saying that we know an electoral commission, an independent one. We may not be satisfied with their performance, but at least we respect their independence. So that's the essence of the motion move to enforce the respect for Article 45E of the Constitution. We expect that there will be further consultation with the National Democratic Congress, a viable political party, and other political parties and other civil society groups. Therefore, that is the intention of our petition, to preserve and protect rights guaranteed under Article 42, the right to vote. Eni amuti ye ayadom kuma no ba no dani e wo Ghana mrahye befie ono so ena mrahye Johnny Momanfo a e Watermale South abeto ampeso aso onumnyafo Harina Idrisu Adishmama enwumre no si Ahenkan Kasiebo ena egusu adi mu chechiremu enso ede esomwo Ahenkan eduokonomi ensa chiripomi ensa kasebia tatrata eso abefo tentan so
yedi ahim ewo so Facebook live and YouTube live www.ahenkanfmonline.com Kasiebo nso etwa edefa honomo na yeda so wo mrasebadwafie honoma na mrasebadwane onu so gira mu edema de hwomo ya pie kushegu abato mpesua so na wanukro yanzo so okwa mrasebadwafie a eya bedwakwa ya pa wonom a mohwe ye sikasam toto ya ne djubadie eso no wono so eka ho bi member of the finance committee in parliament eyo nimonyafo eya John Jinapa wono so de nsema wodo de atodwa na opanyini nsema waka nyina ne se na adoda kwa akufu adoga ma panyini wanje entumotom onji tum se Ghana how asisia no yabawuram anase anamu no eye wono a enam ne so esanse eye ade hye ma wapa wono mo a ono mu ebu oman no omo totoa no mu hye bia omo anya ne yie no ena do oman koko Ghana akogina bempempen ba bia ye gina ya asia te apia ade agu ye ho a obia ho hyehye na obia huzu edwane na otrem se ana adoda kwa akufu ado ana no kwasi ada no ne ye kasa no anu aka kire Ghana fo se watete asegwadifo ni binimo yasemfa so bum ana wonum enya omude enioma anase omude eye atwamenebo tototo omunioma so atese enya de keto akora enti akoba so obi koto bibia na tese wo kwan saa enso be ne den na no no panyini kire mu se we enyina ya asem no tese wo ma frango ne bo ne dimnika ekonanim na frango no ana ekosoro no unim se asentuade so ne bo so be kosoro anana na nimsa endi se onimsa dia ne tie wa mu nyina ne se so abasa dwadifo no wonom so ye dia sene fata na omon fa twamene bo toto omon no so a frango ne bo na ono so gusu a wo tumo no eno so wonte so esa se obi bia wo Ghana bia dia dance ya se frango bo ekosoro a eka asenkafo se asenkafo so eka wonom pe na no so so asoa ade agu akwantufo ne dwadifo eso ne nte akoba ne sa wono so onya dai ono so batutum ento no dia waka tira Ghana ma pe na na da kwa gufado se waka se adwadifo nya omudodo omfa eye ohaw ni mu bu Ghana for the first one ade no woso ne mampanyini enya adwene se mampanyini se han no cross adwadifo jimfa so buma wo ho eye evidence anase ensem ade adanse a adanse die krata no won twimpie no mekire mu sanya sa pa de asansem na woka no wonya aka na adwadifo no so eye de omoso ebetimi aboa ma omoso adwuma no enso akonkan ade ama wo ne mu. The president doesn't appreciate the problems that we are facing. Look, the market women, they want to sell their products as quickly as they can. These traders, they go to the shops and say, maybe give me tomato, the canteen tomatoes. They don't even pay you. They come to sell in the evening, they go back an account. They are not stupid. Please, don't underestimate them. Especially in a free market economy, you can't profiteer beyond a certain level. Equilibrium will be established. Because once we realize that in this market, they are increasing prices, consumers will move to market B. If there's a monopoly, that's a different thing. If there's a monopoly, it means that you have no choice. For instance, electricity. If ECG decides that they'll peg it at 20%, 50%, you can't do anything. But when you are selling things like tin tomatoes, and those things, in a free market economy, in a common economy, in a common market, where is that profiteering? Where is that evidence? When your exchange rate is overnight, is moving by 1 cedi from say 12 to 13, and you are blaming the poor market woman who is struggling to survive. Please, you go and talk to the market women. They are struggling to make ends meet. So when the president comes to make an address, it makes you look like the market women are making some super abnormal profit and that they are rich. That is not true. Mampanya dwi ne se dwadifo nya omu se tam asusu nya no kre ose kokore dwam ho te omo tempenten kwa ko na dwam awia gbagbo omo so kra ne yese ya deketoa na wose ai wo munya omo sei ose omo kire omo pa omo ko bobo se wo bank aso omo kwa di dwa ko hwensi hu asisi anu odi atoso ne nyina wo nkan ho na obegina ose dwadifo nya omo ho na wei ayo panyina wo mna sebedefio no anasi ade hye no mamo ya pre kushegu abato empesua eso no kroya waka abedwaku amwo mna sebedefia omuhwe sikasam entoto ya eso onimonyamfo John Jinapa ana wotene nka no na uko National Democratic Congress NDC amanyoko no mu am wo mu nchia ye ezazu nzotoyi akwabia mhia no so na bona ma wode no sa ya NDC no wo ni nyanko na sa wode no ada krama ya se ongo fu nko awo pani bia odiwo tenteme pa ya wasa yi ni tisi afimpinu ni adoni nan obegina so manfo nto no so aba
na omemra shebudwani mo manfo wo bibia ni anwea so bekwai mansi no ewo Western North region owura kwame oben agina opanyina babonten na de o kan se oman yo pese obeye MP wom ene mansi no pese obeye MP wom ene omanfo pese osom owomo se MP wa fimpinu nya dwonu nan no se entutuo we ya no de bade a ene na so be hyepan na sab yo esenso a esei eka no eka ne maame eka ne papa eka ne busuafo ni na ene mpu obi bia wo Ghana anu se ni na enu nti ono so ka bi se omamu a ayeden ti a etete ji a ejinsem no ono so dina no tum na enu na wura kwame oben agina aka se na o che se ono eka ono nko ene ni nim de kakra fa amanyo ho ene nyoma kakra watena se din te se de ohwebo aya hye no tim awaye din asam na wat se de o ma ne banufo no de o ka champion ni na ne se nka be ya enkonomnyafo kenofurata yeyi na me enyi ono nko na mom yenyi atitafo no ana sa economic management team no yenye sakaye wom pa se enyi ono mpo ampenfo odu a wo mo hwe masika sam tutu agina ye wa aban mu no ka ban yi wo mu ni na sa dodo na enyi dodo na enyi obuon manadwe no so ka bibia o kina kura na nura fi obe azimi ye busy nje oboa sana adwena nyia broso andropos ya te sani pakro no se koban so ade bi sanso no natural oya na hwia enye entose ni papam no wo sa aban ne yen sakaya na so opam obi a ompam wo ma hwe sikasem so ni na onfa emabunu a wo ma dwene amono a wo betumi adwen tentem akai ni omantam eni susua fofra gina ne na so aba na wo ma ti de omanfo ne fam na se no wo de sa adwen wani na beba beto apono so am wo so adwedwem agina so e de atutu esikasem no nti o se yensesem ni afa adwen fofra wo ma adwene ye mono emra mebu o man titiru eni sikasem fam no se de bia nyoma bekoye owura kwame oben agina kire se abiribia na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omampani abede chejina timpie ni apaso no nenam no obo no samna ne ye wo mema ye wo economic management team ye wo mema wom oso no mpo otua no besi ne ye ntenenka so afa hio unhu ba bi onenam ena o chese onya sakasakasa no na onya de sefata beboa amasikasem no agina yi any quite say almost your money can Koreans have some Osha MPP4 MIS said they are the people who have the men and don't know almost the Nanka economic management and almost the chain now Shaswa ya say man penia be the chair freno Bawumia or nona eda economic management team nano it is almost per se almost a man crofobia ecofia almost shall same free Bawumia I don't even who say almost some more cano Bawumia cry do maybe no be catch say what $1 Emma dollar ordinary 6 for akoma IGP. Inti afutu ani edema wo mu nyina na omumfa. Enne na omahu se asema na ye ka no eye no kre. Inti se won hu dia e wo so won hu se economic management team ni nyina no enye kenofori atanko a na ye adwuma. Inti no se bibi kobone a osisa ono nko a wa ya de na emom na unwie ye. The problem na wo se wo cutting from the root. And at the root ne se economic management team ni nyina no. Dem me hu ne se bioma wo se omo digu akwan mu they need new brains, new people to come on board. Ama problems are no. We eye owura kwame oben agina na wanfa so no ma o se ebiem enwoma bu akosoro ama enwoma bu ayi den di anei Ghana for dodo na kra bi kra fa wuwu a na no kra che ba ko kaso a akokofo high tension pa wi gede na sam ni na ofu ni na se ewiase ayedin Ghana ayedin pa odin kakra kuche apos vojina se obaji kodum mpe na abe pa na njon kodo ompe na bra obre nya skanti na obre baji skos mpe baji aduane osmempe eda na pe ope Ghana na aka ne ava mo osmempe na da be so ne kwatena na obra be mo na kwatena mpe why ada open wine ede na peka wo mu ye ni bia krachi anye ema pam okofo attention de na kokan wo emagege graw ama ofiri suru ba hwo se pu maneto na nan won se do se ai na se nan se Ghana yedin o se sa nyoma weni na no nya de papa enye dimpa enya de papa na ekoso o mamu nti se mpenufo antoto nyoma ye na wo man keka nyoma nsia ni ye a ebe ha dwen o kasi su pen se o man pani na na do dan kwakufu ado ene na so afo no wo modembo enye
your mind moon, who send your mind must say, and a poor, intimento, and I'm 13 cities near the Omo used to diesel podium, and then I'm 15 cities near dollar, shall be $1 then I'm asking Chiabo, Kwan, a costro, and a crowd, the man who say, pure water, enter a return is the person. It's no mind no yarn, a yedding, no mind no more yedding, not say, you two for say, your memu, and your man is so best summer if free, I drink Chene, I drink poor, a baby free, a front chain, any of you must swan or mobile. It's no, yes, I at the end of the Fabuama or my numu, and Susana Nipa woman high homo. Na, Udunu, who's Reka say, O ministers no more boy Jubapa, nature say, or mine no more dear Hambo, because Sunny is the Sherman, Sunny and Susuni say, Ubemo my numu, I had Jingam and your master, I pata, send your Sisia, you who is say. Eni amuti yei eyo raba kwa obuabuan ho toto no nyama ahihya no nyama se wa fimpinu nya doni nan obeyi ni ti na wa bonto amomanfo ewo bibia ni anwea so bekwai a ewo Western North region wo manya mu gidi ato ne so aba amana ko Ghana mra hye bgefie na wakogirem amwo se MP ewo ND samonyoko ni dimu owura kwame oben agina Ghana de shimama ye kuyanim awazavo fro ezu emu na pempem no ekasa die ade ba konso a edi pihim pa aya frango no aya de sesisia de aginsemu eno na sesisia so atepraga sesisia no woni sidi ni mienu sidi ni nya ege ne ho no odimri kakakra no age na ho me asa baton no no atwen petro duo no ase petro gito aso kakra petro no ko kakra no so agina osi diesel oso to aso no so ko kakra na anwa aba anwa so no so age no so de atoaso a diesel no sa na baton tie na sisia no ade se petro no ani diesel no ana ne buo eso age ne ho bum a edwa ne kuroi na sisia mpempe wo sisia wo petro ni bi ato a 1 liter no per liter no eye 18 Ghana cedis ana sisia so diesel no eso so aduru eye 23 Ghana cedis per liter na no na adwene ho wonte ase eno ana Ghana fo dodo na no aguso a wonmo kasa wonmo mu wisu fra gwidi di omu dwumadie ahyenkafo titiru ana mo tiam ana adan ana mama mo so ana matum omo kasa bebre eno ana nam so bi ama wonmo mu di eye franco no asu dwumadie Metre Association of Oil Marketing Companies wonmo so ababonte de abetu dwa chechirem de ntia ama franco no buo edimirika edwane sa no na wonmo echirem ese eya no kwasem asesisia de se de no ma ye no enoma ginsemu enoma ye pinso omosi omohwe kaka omanipa se yesi afibu mu na afene yesi mu ano franco no bo dimirika sa no ebi nsadan sida na osi wo kika bomu asisia no betuma ga se franco no entumu no atimi akika boso akodu agichemu no eye oha pepepe 100% aje se odwene ho wonte ase na eye wonmo chief executive officer panyini kwanchafo a wotua eye Association of Oil Marketing Company ano eye owura kwaku agemadua eno odi tudwa kire mu se enye wonmo pew enye so wonmo sole ya se ye to eye franco ne buomu dabi amatemamufo wa kyromo dabi lalai omunya saade ne dabi ala danenso ye nyina nim se mpempen ye sidi na ho ode no eye ade se abafom wabo wadi se kontom na ade ja aka no otimi nya hwe timkaja ena dollar ni twifa ne so ni nanim wo fam menkwate asisifa sefa no sefa wei onu ni sefa anya hoade onu so buru yesidi ni bi edu oje se eyade bia ya ahometesem amodwere ho mo enti ase eno enti na ka hu bia ama enei franco ne bo no eso ekọ nanim esense ukọ wiase gama so a eho na mkofa franco ne deba ubekọ no ne yesidi no emu ni animonyam nti no wode to ade na enye yeji so wode kọ dollar nim wode kọ dollar nim sura de to a onwie na ho sa esesamra sidi nim na jese aye bebre etini nyina mramba sere pa samwa mu Yusuf franco di mu dwumadie no eno ma yaden na so momfomani nto ni nyina mo aboye ho na se de be ya Ghana e betimi enso atoto no mama no ma akonanim. There will be, I think, because of the gyration of our TD versus the dollar. For petrol, we're expecting 17. Yeah. Remember, over a period, we have really, the issues have been piling up. Let's know we have to really get into it. Ghana Arishmama ene awuti ye wano eyo panyini kwanchirafo wotua Association of Oil Marketing Companies owura kwaku agemandua ena hotene nka no na no si ya pe ena wonom soso a
omu yusu frango di do mudwuma die wo Ghana hanamo asenkafo ka ho wonom kura so omototo eye enam ene eye pano ne ade wonom nyina ka ho se ne gas ne die bibia o ni nyina omu nyina ka ho ana omu so esra ban ni se sisi ade omu ndwuma egu enyuma ni guo entu saban pa twedani na wanya bibi amfa frango no no ateteboa no so ama fam kakra matemamufo ene wonom omu wisu di omu dwumadi omu so anha wonom a ene ya chese Ghana ebeyire pa tetere kwam no kura wanhwe befa no ho etu omu so sere saban nya bibi emfafa frango no ho ene wanimu ya. If I fell first, it was 350, but right now almost 600 Ghana cedis. If I fell this car, I don't make money. Sometimes you drive all day and even fuel money cry you will not get. But we are hoping and praying to God that things can turn around for us one day. If fuel prices go higher, things too go high. So at least they should do something about the fuel prices for us. We are feeling it, and the rate at which it is increasing, that is our problem. The rate it is increasing is too much, so it is not good at all. It is not good at all for us. Then Tony will be a cost. Those are system bedding, bedding, but baby, I call the heading. It's almost an ammonia be found. Asitremu ba ya den, dia kika kwa ne dia. Rade ba jisti ya no. Oh. Na no man koye. Wei eye Ghana hanumo adehye mamma. Wan mu dia frango no dwuma dia no mudi. Frango no so do nim so omo edin dwuma pa moto edidu omu dwuma dia pa ya sankafo. To omo no no omo ne do so saa no. Ai chesenya agromani abre pa. Ogusi. Ghana ade ya koso a. Se wia bebo pa na se ebre du omanfo ni abre. Russia will be a pretty obedient. Na bonwana nkofo for speakers. Wama ko to speakers. No ma pe microphone ba kwakuta. Na ye jenja kwa ho. No mo kansem eye nyame asem. Wamo kansem pa tro manfo. Na wam dos bo bi kura tum ko gina mo ba money wura bi nchen. Obedwaguma. O ye mo ba money na ka 2 million. Bonso akobo 2000. Bewie no aboka. No nso gusu kan nyame asem. Ko si dia okay. Ai asante mantam. Dum opposite KJT new market no asu ma bi wo ho bedru hono ma mbacho jem 1 cedi nyame be hyira wo jem 1 cedi me nkoto se wa bie quotation ka wo ba kokora da bia ba koto ni bia mbacho jem 1 cedi mbacho 1 cedi nyame be hyira wo nyame be yokese me mbacho 1 cedi eno kwa hey asemu enti abusia saade na ekoso Ghana titu ni adwaso no won ma hweso o mamu ede amamna no gina so de adwuma Environmental Protection Agency for won ma so na se do mani abre no won mo cho we de ababo ni dua na o panipa kro o de ball no na aka no won mani abre pa won ma kasa ede na asie ansana mde o masem ne beba no me pa twa Ahenkan FM so peso ball no ma de wura Brunica say good beats do not rattle. Next time when the power enkasa. Wa would you sit down? Now person po no more the radio bisua. Sit down. Now the bisa. Me patrol say open ya brana yembu announce DJ. Sanso wo ma etie no ebi obi person no di dwuma. Wan ka radio su a onte. Ti fabra na yembu de odeba na ye behwe ho. Ne aye package e de ma free marketing manager 0244290093 0244290093 provision ene ne boye den pa nem koto no ndare mako 4 bako bia 120 pesos be 2 months eni no na eye 70 pesos ti sempo mako hwe Yesu aduane kura gu a ana ngento auto enioma man ngo betum bumza Yesu Kristo me hwe na aduane agumpo a ti ngo be maga na diam ya tunioma musa and go say dey minim nya poor management poor management go go see jadifo na sam na ye kana ebi mo de sha na jadifo ni nyamfaso no mu nyamfaso no se dia papa yi kan na metra se ne mu ya pie kushegu MP re policy rate yatum mo ho be de wo ho na sisi ya de aka hu
And I think the policy rate and I'm say 23% to say. So who etu obi akobo mosia imagine so akobo mosia hwe hu si hu eba beka hu o na wo wie no sa de kofa ne oma na yese ho susufu aso ya toso enti asentuade so ya toso ano so ya toso so anya ketua bi ne de atoso o kase nsi a wankasa omu nipadua no wo so wo kwa akra wo kwa ne oba ya nyewa na nya be se ayo 120 I think something say 53 say 50 say 54 wo kwa nti ina na to akra bro 100 cedis no ya wo kwa personally no eti no mana ko fa ye no so charges meka ho ano ko mo gya boarding class ni se wa wu nipa no enti se wo hwem a otumi zade na no ya so boy di titu ni provision su de bia be hia bi wa setenam ti se upe bia provision general goods eye Alhaji Hankuri Enterprise azuku fo mo nkoto ne ma ho efo ho ye neat ho be ye ha nkodi lie ho nko ye hyehye da bi tese wo mu damufu a Alhaji Hankuri Enterprise provision bia bobra onomo achemudan Opportunity Bank and South Brimira Bank no oshomu finfin pe babia coastal no na afre 0245 447 138 0245 447 138 yade tuma bema dane oba etumi mo oba dane akoda de china ye mobopa echi akokwa yade asodmu ni hunu so ne twen ade bechi yezoko den ye na oyade ti se oyade no anya babi pamfa nko ne asorosoro wa edo to nana no wonse edo sanse krama eto ayi ekura to krama pampam no ene ye nden krama ekura to krama pampam no ene nden ene beku no aha ene kuno nti yade buo no so mu na se wanya babi pankwa a ekun me pacho emenu nrenran nemum ade de oya no ade ho te na waye ne papa mu nipa boarding me pacho Jubilee Hospital aben owo mfidie ni nipa won wakoma power do de hwe nipa yade ehwe nipa yade tu ase ti se wo yade akoda wo mu ni problem se wo kwa assign wo mu ni problem a doctor for ho pa se wo mu wa hoden nya obu abekọ na doctor nani ase tam nipa mu hwe ne soro besi ne na ase a waye ma ontumi ntrentre o Jubilee Hospital atia wo mani mu te kama communication skills ne wo ho di aya wo yade akọ na wo mo hwe o yade no ntu ase ma me pacho eduro bia wo de be ma wo ho no ma nkwa bonten koto hwe oba wa fafuru aya akọ akwanhye bia sie pe bia agini pankwa Jubilee Hospital wo mu twa scan wo mu lab test ni na eni yade wo mu tu ase esiche yade eni mo jabroso uni problem okọ no mo so akanti wo aduane bia obenya bia to Jubilee Hospital insurance ye adwuma mesi Jubilee di insurance ni ye adwuma ma wonza mpa sa ban yard papa nenso akade aka aban yard pa wo insurance mu sanse okwa ukuta usika kitua bi no watua na okọ bu okra ntua hwe na osen ti hwehwomacha kwa achemodan ufi aboabo ko dan mantra bisasa mantra wen anade budi mesi o Jubilee yebesiu bibia ni wo fie oba ho dodo no unhu bibi ye wo ni pedua mu ana bibia ni na wonte ase a Jubilee fo bie wo mopono wo mo chen ayi Ministry of Health fra wo mo 0244 doctor no bekasa 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 na Ochima Development Association Ochima Osian Shema Nense enu ntino ayade ase nyina keke yan ho aboma yaje entaku sempoanka prekika de ase ani ne yade aprempuntuo ade ama Ochima akonanim enu nti Ochima Development Association obeso do ho ebe kan ho a na oso atimi abomoden we kura wo se ye o hye de mo bibiala wo ote Ochima mu ha ebia so ye kromani o so ye wo e wo se ye o hye de ma wo sanse ni nyina no aye oman puntu na so obeso do kan ho me pa cho obeba Ahenkan 93.3 FM fidua mu ya nom oba 10 Ghana series no abomoden na de aka ho de aba
oba no ba register o register wa be ka kuo no bosome bia so no obomoden say wo 10 cedis no obetua na yatima kika dia bom dia prempuntu ama ochema fa ne ntoma pa enso e de afra Ahenkan 93.3 FM ebutu achem aboabo duru eye main station one ma obisa obi aso ebe kire obi Ahenkan FM ewo adaroma wo echichiri bencheye na ebia wo share live e Facebook YouTube na afa UTF Ahenkan FM online.com ebia na wo se no untimi emba po free mu ya wo de an so be frɛ eye ofrɛ kontabudi abde betu dwan penfo no bɛbɔ nkomo na afa ni hye bia wo bia so no matimi enso aye na timi aboa 0594 467029 0594 467029 eno aye Ocheman Development Association na ebebuo dwumadie no egusu a ekoso ewa Ahenkan 93.3 FM kasafdie so na dwumadie ni nyina ne sei kafra o yan kasa ne bi ewo hono ma ya tuna jejemu yan tanka biem adai ayese o ene de yewo ni biebremu se wahu enti ebe no ya to atwene eno ne pese ya saka akaye ho ne yakofa sa akasa no esa de babiem sanse no eya na eboa pa enya ka die bia na asasem bia na wose wo kan tra asa bi won ma wose wo kan abebuo mu se wahu na timi so aboa me no matimi akonkan enti ye besua de ye wie nsu ado obedi nkunimu atede bebre a ne sabe kan wo de be kofie wo pese wo don wo se dwumadie ni mu a me pa acho otuchira ni wo dwumadie so eye Kwame Asante ene ne mon komoi e wo 0593649595 0593649595 wosese ubube a meso mete bo Bempoma Plaza Hotel ene eye biaya ahomeje bia okon ma tumi say yes o feel comfortable pa na ehonum say no me pa cho no dofo bi na eba bo maden fa ne ko no ma temam yanom de wa na obi e kwa enjoy empo so tikroma me pa cho na so ye kroma ni no watena no ma duru ba bi adan ho kakra so ahu dan ho kakra ne kwa jeframa efoforo bi fafra de wo na wo feel no ana entimi emwa na okọ Bempoma Plaza Hotel a me pa cho environment ni ya kama sanso so na eden adu bewuram se kwadwo ahome na na se kwadwo ho wo mu no owura watum se yes bibi biara a ohia bia no obenya no wodan no ensusu emu se wanka uchirimpa hwe kurampa a usi abontra unka ufie biem ai unka ufie biem na weni se no ambambo asam so de mensuro ye bo ho ban je danhwiri ni nyina bladodo abedi wo honum bia no ambambo asam ye hwe se ededa na kwam sa so na honum sei nana disco ni ho Mahama dumso eniwo dumsiesie enso eniwo ade senkania no ejananamo so 24/7 eye adwuma na bomaden na osobra na ebedwo ho kama me pa cho wo pe akiri kwan a nya yira kwan wo achem odan enkwantanum the Church of Pentecost asafo no one no ana edi animhwe odan kwantanum uduru won mado ani ba kiremu wo MTTD4 won mo atra ye kwantempon no eso na afeoku anim kakra bebo nse the Church of Pentecost asafo no ana ewo onsa nifa so ana afe so no Bempoma Plaza Hotel eso onsa bonkum so omudi animhwe wada roma buku kura ansa na waba 0249855396 0249855396 and 0243118500 0243118500 me pato frɛ na ebuki asakra na waba ebusia fi ya toa ensam no sunu asuguso ya wutie enwe no nsia kan kase wo wati wasum trawadwen fa 0594841044 text message and WhatsApp ye live e wo Facebook and YouTube omanya ya tumi obi ohun bi da na bia sanipa no bia stroke a kire na ogufie ana bia yade bia kan mo ntumi mpiepie ana bia ya mane kwa mane mpie unya pie nkwa na wi agba obatibi bo nso bia hyehyɛ mfidie wɔ kwan ho no a speaker ba ko microphone no a Bible dia tuni nsɛm esanse Bible ne agina so bibia o man mu nti eya na bi ma hyɛda pa akɔfa to mo nsa so aza o kanya me asɛm na ne ohurugum dede tumi ka na repeat no sa na
wom say Bible mu kra Bible ka say ntinyame asɛmpo no apoi nya sawo nanso obi onu ma nipa hwe na nimene bobre potum za ko dede hunu no ye tum say asɛm o kan number bia obutai bi nti akofa microphone any speaker abeje kwan wonye dede ye nsɛm o kan so kro hu ni nan hu ni ti na empo sika pebre na afi Bible mu kra kan say yenye de sefata abribia nyesa abribia na o ye bibia keke dabi ama mpo biribi Bible asori dem na Yesu ko asori dem no mo kan sika de baako mienu miensa asa baako so den asa mimpasi den asa na sa so dem ni sika sam ne ya idie yemfa ni agro tino dede hunu ni sa ne mo ye ekoso monten so no ye wo mra itia na omamu nsase a won mo hwema sa ne mani na bafom eye Environmental Protection Agency anya no nko se bia ne obi tifie nipa ne ye dede hunu ebia information center bi su bro no so ebre oso information center no nso na oso no ye dede saa obi num nso no de atobonte no ya bonte tatantan ni na Environmental Protection Agency for ne hweso na kwantefo panyina otua no owura Henry kwabena kokofu ababonte ntrese sɛdeɛ wɔm ko na sɔre abrewe mu no nya sɛm ketwa wɔm ni abre pam owura kwabena kokofu kase na ɔkyɛ sɛ sɔre na wɔm asɔre wɔm ababiem no en ɔmo ma mayi mu sɛ ɔyɛ nsɛmdwani o sɛ ɔyɛ sɔfo o yɛ amanyoni o yɛ kyew sɛ wafom mmra na wɔm do bɛfam na kwan so pam ɛnu nto yɛ mfanto sɛ wɔm mu tumra na wɔm akyerɛsie ɔsi mprempren Environmental Protection Agency okonkra mumpuni mantemu ga West Mansi mu mekyerɛ amasamanya wɔma tete enkrofo bi atotototo ayi pabu bi mu asa atotototo nsɔre bi mu a tese obi nya single room bia na odi bie na asɔre dan obi nya ntabudan bia na odi ti asɔre dan ti nsɔre na bu ana dede ɔso kwa amasamanya wɔma tutu bebre mu ɛne anonko ɔso kokumase a wɔma tete nkrofo ye dede hunu afa so bia ni so ɛde wɔma kɔgyina mra nanim ama ya twe wɔma so temanso ebi ikoso ti ɔse Ghana fa na ba bia wɔma sɔre wakanti obia moa sanse dede ye no akɔkɔ ya de bia ka ye ontini gya ba den kakra ti obia moa na ye ntu ase menka se boy EPA abaso na emom obetua mamanfo afɛ EPA odaya we reforms a akoso no aboda ro ni bia ana yenya nhwehwe animu me ka kyerɛ wo sɛ okwa amasaman ye officer sɔre nom ne bia basa ya tutum cause of dede ye bebrebe ukokumase a ye de bia gina court apanish won ukotema edi se adwuma na isan se ya fasa afa ahodie na chenti no na adidi ye mu a chenti no usi utu ase a unti entimi nye prekope nti ebe hia obi amoa enye se yekotu obi store mu obi ba mu ana obi asori mu se woti amra na unia no se wo ye ohine se wo ye lawyer wo ye politician no wo ye centurion o afa telephone akase o we dey so nim se me wofa na we mini aba besre emrani di oni a momia man emrani ni pepepe na yenkoye nim oto aso biem kan se eba ne se ye di ya uni ewo monten so se onum nsu amfa ntofom omfa pipa nto basa wo be ma bonten aye neat aya kono no sanse no kra so ye fi a o me yankopon be bo asan kra se be mfo oto ya bona tofom no san no be yo enu nti woman Ghana Education Service ayen sawosoa ma woma tiase man se mprempren new curriculum eba no woman di biaye bi abaye fen environmental education ya emofra no wa wu frase bobra twotwo for primary for ni JHS for no wombe sua hu kwan efa so di abontini siesie ye ho ne sa nnemanema no na aboa amaso benyi a wa ye penimpa intimintina sebe ye cheni ya timi sa na yemfa mo branko ye ni edi kasa ba akonso ho ye ma na eba no ye ni Ghana Education Service ayen tutie nhihye nti ye ma won curriculum environmental education e ka ho pa nti omunyini ba no na edi omumu dem nti wo pa ya hwese wo ba na wo fa seketua bi ofi e ya hwese di odi ne ho ni na wo papa panimu to se me no na de odidi ya na do na ahura to be wei aye kwanchefo panyino oda Environmental Protection Agency EPA ano ewo manmu owura kwabena Henry kokufu na yakuyanim yeko asenkafo amwo makoko Ghana mi anom no wonum dwumadie no omututuye no ensusu emu na wo aya achem odan abato mpesua so ene agese enya agoro
se ene anopa yi oje bre na wutie ate dwumadie na wabra etwagu no ayade se empanyufo a won mo hwe eya hyenka dwumadie so ewo eye atemodan ne pesua eso me kire Ghana private road union treasure ene obepiemu ha ane ye owura wohene ba kwabena asia ene odi tu dwetrem se pragiafo no enya de so memo mo kwan amoma ye adwuma esense Ghana mamra no ema ho kwan esa wonom betimi so ye adwuma ewon patam ya anam so kora ma awia nso so pam tu da Kasiebo mu so wo sa timu enkyeremu na za opanyin ne kansem ni nyina no na ya de sa pragia no wonom kabom ko ba ku bi Ghana awo eye apuamantam ya metre eye oda ani ni mpesua so no mo talk one side eno mo tie to opanyin kawie ya no mo bo mo samsim wodo ano do nwera bi nwa opanyin wa kase awie yate ani egina wa na de ba yi wo ani wo mo so akeka bi pa wono mo kire se pragia no eba so life wo mo guso mo ye hye na mo ne eye sa GPR2 fo no mpanyufo nya adwen ne anya adwen kira na aiku ameka nwasemi eye wodan eye pragia cooperative union wono mo anaje so mo de ensem inam yi na maye kwa homa ne so ai na ye ne eye opanyini ba ko a wono dwumadie yi anase kuwe wodi mutintima pa eye owura kwame atefa mayene no kwobon komo opanyo timi ka ma duo ya eja opanyo Kasiebo na pomo na kopanda ruma no ye na monso eja ne de yankwa che ye ho odin pa na na brother da ya Kasiebo ma pragia nya adwuman na mo odan ni mpesua so ya na mo habi ani wa ani yentem nka da na afi na mo yi mutie adade na asi yo mefa akwanya so atia etiefo nyina bo gidi to nyakopa da romanti obi anso ho ye yo minia obi sa ne se on se sabri ye bra ahotra ba wi ase nyina na ahotra so ba wi ase nyina affect ba bi a wo so tie dem penifo so obebi ombu o mo se okonfo boni e obetra krum no ato sokosare akowiem se kru ne embo no se kru ne bo se konfo no so timi that what the mechanism metipa correct and unti na yen sa association ni ye wo ho de da na so sabri ni ye hunu se ahotre aba eno nam so ma asentebia no akosoro loro first ni nyina akosoro enti a ufri aboabo a ekọ odan e 4 cities obi for car free odan government hospital ekọ total filling station ha ne heye o tia 4 cities obi for car free and quantanum and they call traffic light wa o tia 4 cities ye kene ho a awa e bia ho kire aba o man mo dodo ye to so bi ye nwia no mo nkora o musia adwuma e maba wa o musia adwuma mranti o musia adwuma enei so on ko once aba no tia 4 cities in and out 8 cities gene ye ma me no so o mu kodwom koton ade e ko bai o mo so gene ma o ana tazi for yin so no fuwe na omo to no so fuwe no so koso tie ko ba se e kaso omo so nte so a omo se na emu aye dene ama o ene sade ye nhwe alternatives ye nhwe kwan foforo e be fa so ne ekwan be di no etimi atoto temi eno ntimi e gine ho ne hu se ne no ye ma pragia ne mumumra ani se pragia no fuwe lo be use no en se dan kwani mu sa e kakra bi en so betimi bi adwuma the whole day etimi sa no the pragia no ba system no ma se pragia no fa bi free aboabo eko odan ye betime tia be 150 pesos e free e feni saying en kwantanum enso ko e bia feni saying total filling station betime tia 1 cedi na no so ba na no ntia se ba be taxi na free ho taxi for no be yo madwuma pragia for yenso e be yo adwuma ne mum no wo a wo pe no so pe taxi a na wafo wo a wo be so taxi no na wafo so we na wo so taxi na pragia wo ho no ma na wafo ekoba se ye jase ni nyina nko taxi ne nko a na se ahotere wo ho a nipa no ho kire no oni score de be taxi a na no be den na che so be nantifi aboabo de abodan na wi ho a enye yi te no na ye tena se dwene ho din se ne no ye ma pragia no so mra na ma so atemamufo so asene
minia na ye wo bi sai no na na sekire ni nyina no eni ensam de bebre wonum a ye pese ebusam sanse de anim ni se Ghana amamra kora amam ho kwan enti yenim sesisi anso pragan se mu obi nso hodada ene ye ka mo aboa mo hodada ene anim anim ya mode ba anasa sei we nyina ye nsem a ye pese ebusam na Nyankopon ya adoma wochena producer no mba kasa ni ahu se de san komo ne bedie ya bra na nya ya binti wo de ye fa hunsia why ti producer no be kasa wa chiro ne ye hu de be ye ya da ase bebre bye eno eye opanyina wono edintintima pa ewo oda Pragia Cooperative Union ane wonom so mo na sikwa so mo ba ye pempem ha bisa ke de onima ko bisa no wate Praga no so de ne wo ba we ye Owura Kwame Atefa na ye ne no ekobo eye enkomo no enti enkomo de aka che nyina no ye bedi ni wa che ne hu se de be ye no eno abantoa kasia no soma na mimi ko Facebook live Facebook live adwenche no super papa na no na we dia ba o se efe na ekwam aboatin aka na body fabric ma central aka Dr. Baumia is coming no say no doubt say Jessica Sam no ebesen gina ne naso ye den ebesen gina ne naso eno na sema okan Kokowura ba enso say good evening to you all me chawu na mamado oso ohwe live and Khalid ewo achim oda Kokowura ba ye da se pa Steven Gwaku aboaje enso the free nwa bieja amwaman o say some trotro drivers are charging passengers above the agreed percentage. Let's say be trotro drivers ni bi gi passengers ne broso o say we enye tuwa chadwuma we ye mfante chroman we emwa kra nti ye hwe ne nyai ochia anoma didi organize wo onipa nua o se ochia ne pa adwen che no me kanya de be sinye adai edoso okay nti menfa SMS ani anko okay ani e we de dia basisi anu odi atum pan anu o si Ghana eye den pa o se Ghana ye den papa Ghana ye den papa yate hwan ni wa fani di anka ho ye den ya for di baby ahye ne hwe e bia mo wonum ne mu aye mere ai na we se wo chia eye ne maame papa bi a wodono maame Felicia Zuki yate osodo na fe no auntie wono oso ohini auntie nana okay yate oso wa na mase ai oso Ahenkan Kasiebo ne papa je se nya agro ye bo asamo ene se yemfa we so maame ene Nyankopon so enhira bebre ana wezu se waso no wahye eya ofuase ayire wahye achima yire bi mum na achima yire bi a wahye no ana wase galamse eka ho bi ana oman no yesi kasam aton serepe etimi nya nan enyina so biem no enti wase enyina konkoden ne ekon etia galamse na yeje oman no enso edisi wonom yate wachia ne maame oye Owura yire Rebecca enti amwa donko wo achim ayire bi Achimansa district ni mu ena obutuo yate we ebeya ankoma foster pen nye obi a wafani di anka ho de na sumgidi se ono a enye ono aso de magene na yidi ama obi na owie no na we say Ghana economy no nya wose mo me yakwa di lie ten so akwa di voters ID wi am sase afa Ghana card nkwato aba we nyina ya asem ofosusko ana ni sinidi no abo Ofosu wini bibi ofosko si ofosuko susu manyanya na de acha me why wini bibi Ghana card ni nyese na chenchena che de beto aba 2024 me ba chawo de wonya ni voters ID ni bi no de 2021 to aba ni bi no ono no okoye ne foforo a yese wonfa Ghana card emra sa nchire mu mani mu na ho etinya se yese kwoto santre tenten asa ko twetwere din bim da bi wawadi 18 years 2021 to abani bi no na wokoye Ghana card na wokoye voters ID yese fa Ghana card na ebra ana we say Ahenkan adwuma forma chia mo bo adwuma pa na wase asidani nhira kase nkoma Environmental Protection Agency wase o makasa pa na eyade ebetumi aboa mole ewo eye achim bieni ana ode aba wachia eye ne papa eno eye dad tokro ketuam ena ni sister
maame sister maame ono so mama sister mama kafra ono so ese atim bie ni wa chia ono so e wa hanom yate yakenka dia ma na de no me kana mu sade ba me kana mu de ba mo maame nko yanko na Heaven Part Ministry ministry wa Accra Pokuase amamule so vu penia efe no Prophet Kelvin Laba Accra enwe me chia opan pombo ko de odin said that de chopa mpa bi obe de nyasen keto ye producer nwumre yi aye ama safuwa atwe kobike seman seboy ene ohwe na ofaso na asoko hwewie mbobre ana obeka kire yen na okan nso no atom kaze nso be apeten on de ko Facebook live any YouTube Billyman technician on duty me din de kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan Kasiebo